Hey, what's up guys? Welcome back to Learn and Explore. من یاد خوشحالم گرام ولاتان لفيديو كنا دا تایبت بمانگی رمضانی پیروز بسال 2025 امر روجی ششم. جا داخل فيديوگان یانو زنجیره پشگیری زور کمی باید بلام انشاءالله ما هر بردوام بین چکا زور بسوده بلام اگر بینران بسودی نبینه نوا تصور اگم خل لگل لیو نواک لخودی فيديوگانا. Now فرمودی Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, says, whoever relieves a Muslim of a burden, Allah will relieve him of a burden on the day of judgment. جواب همیشه نازنم کیتان تیگشتن دماناکی اگر تیش نگشتون بگین او کردی. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, says, پیغمبر محمد درود و سلامی خواهی لسر بیده فرمید whoever و تا هر کسی relieves a Muslim of a burden relieves a Muslim وقتا آسان کاری بکا یان کار آسانی بکا بو مسلمانک of a burden که بادگرانی و ناراحتی کی ہے relieve وقتا آسان کاری کردن یا کار آسانی کردن of burden وقتا بادگرانی وقتا اگر مسلمانک بادگرانی کی هبه کسک يعني آسان کاری کی بو بکا whoever هر کسک whoever وقتا هر کسک Allah خواهی گوره یان Allah will relieve him كان آساني بو أكا will لداهاتوها اشتكا يعني كاركا قرأته بو داهاتو will relieve him وتا كان آساني بو أكا يعني بار آساني بو أكا of a burden لنارحتيكي لنارحتيك لسريتي on the day of judgment لروجي لبرسينو لفيديوغاني بيشوا باسي day of judgment وان كردو هو شيء ما بكاري ناو وشيء تريش ما بكاري ناو كا هر بيولي دارب روجي قيامته judgment وعطا روجي لبرسينو روجي حساب وكتاب كاتا whoever relieves a Muslim of a burden Allah will relieve him of a burden on the day of judgment. جاء برسياري نعروني اشتاقي شيء ولا كومنتا مينوسن ببيتو انا ولام تانينو تاو كسبيني واني كتر بخواي قولتان سبيرم خواتان لقاو